welcome back to another video. Today ngasidi koi gimbal ama Amazon dagi yobire si unboxing tawthoje. Gimbal je galai ge na khanidi koidi koira ado donation chala galai re. Koi sajinkar sagol semgi suggestion ni. Ai na di DJI yam pamba do mana si layo haire si yam phawni layo na. Adi si lai thokre. Kamai taw yeng ase gimbal jam ta sen na di Wait. Masa yung tingay yung nilak ba ito lakre. Ito lang. So, yes. Yeah. Okay, lakre. Sila lere. Bill sila lere. Majon ke. Lupa pasya kya pi. Maman dikam tari. Okay. Siya nga si gimbal si. Kaya ori ito. And if you are coming here for the first time, don't forget to subscribe my channel. Hit the like button and comment down below. So guys, yang sih my Smooth Q3, Zhiyun Smooth Q3 ni sih DJI 4 ga dum comparison yang tahu ni ba? Ay sih yang macam ni yang kerana malai sih ni ko. Ado last si tare. Wow, yes, yes. Service card yaw re, adagi fixed awagi instruction yaw re sida. Yes, sila re. Wow. First time gimbal lo ito na ay sinasya na ba high 3 ay siya na ba yang ano niya. Siyang okay. Hujikse yamna kaino tawbaniba mini yam painaiba maming khara challe si mobile gimbal da aduge so si oina laire adagi magi yam nungaiba amna light am yaw sida light ama thanya yusida ko horen on tor yengase adagi mini tripod stand am yawre sida tight tongnaga si mayam nungaire time lapse nambagi adagi charger cable type C की charger cable ama gaya aur type C की charger cable ama gaya aur sida yes sida aur atai is yaw dre kem yaw dre case yaw lai dre bai de tangman me bisa do adu yaw singai sila do gimbal ki shot khara yengaje si hapaga kamai tawe Gimbal is so toy na yung tharze ado si gimbal je ay khara kui na share na matungda nuai te amda mohar ke so keep watching stay tuned for gimbal shot so guys sida lere koi gimbal hojik on tower se aduga kamai tawi yang ase sida power button namaga trigger button namaga yawre maning thangmada mamang lomda button kara mode record joystick lere so power button da koi second home hold tower se yes lai then matanda smile semjare ko then sigi koi portrait to laiba pot landscape to on to kai ta dinga sagi trigger button ja ahum lak nambiyo ahum lak nambirani aduga trigger button laigre trigger button laibadagi next koina joystick te khara moment smile sana ureba ko then magi hanagi position da lakete trigger button da 2 button namung nambi aduga laani ko position da adagi trigger button je 1 tang nam amuk tang nam kana ko gi lock kuma ta wage sen adane so magi button ke yawe have the side ta ko zoom in out lere sida then sida ko gi mode button sigi mode che sina change tawduni ba pf na ma first yaw sina ko gi keno ne pen follow haidune la mathang da next lock button lere lock lere mode then follow mode lere mathang da POV je chap chana fajana khangdre haide ai gimbal sina ju ahamane aduga sena bu ju haya haudri hai jo hitre dana mayam da si yawe de hare then record button lere sida koi record button je masagi app haptra ju ko bluetooth tang samaga phone da bluetooth tang samadam sena bai then trigger button
joystick niko trigger button nate joystick ko une se kari khangna then trigger button trigger se koina sigi moment tongna baneba side sumaina ko side ka laiba adagi phone sumaina tilt tawba khotpa sumaina ko khara si yare then aduga som nakana charging port lere aduga koigi gimbal se sumaina lere sine gimbal ki view gimbal ki success sini ko aduga magi yam nungai feature ma hairagana koigi sida magi sida light ama ka yawa sigi light sidi am kanare light se hold out thamani second ani hum then aduga light si lere ko light se koigi 1 ama lere 2 lere 3 koi ngan bje 3 ne ko then aduga namakana 1 dam hangi ko koi ngan ba 3 then muthalase siam nungai hedi magi maman du yam chane maman je koi 9000 ka di thabane aduga amazon da husik 7900 maina ko 800 900 maim laibne so kai guma kana guma gimbal pamba lai tar su try taksan bi ai si je ai DJI do ai su DJI yam pame ko DJI yam pai ba da DJI do 2019 da sa wai ba sina 2021 gi keno wai ba sina gidang upgrade leram gani na isi en tawjabane sina laire so ma'am adu di magi stability yenga se ai chel ga yenge paira ka ko kam smooth oi de dagi hana di ai khut che masa gi ju ni eba nik panina video se ayam yam nikal leba adu dagi ai si jam pam na lai gi bane ba mai nik tana ko tana khalak padagi so guys yenga se du di sina tripod view ni ko tripod ha pa ga chat le ne hede chat tane khong ai video di ayam ma khum ai chat pa jawe de chen ba di yam yaw de do mati ma che lagi yang se smai na yam kan chen ba de te ko se ai de chen ba mai ta na terrace ta che le so sine smai na magi maning gi moment da smooth oi ba su yeng se aduga si live da ko smai na taw da smooth oi ba su yeng se aduga mati ma che la dum khang ne ai de kyam smooth oi ge do chele tanare si fine tanare yes phone se gimbal lap chale aduga magi smoothness yenga se hojik mati ma chatlage haidi chen du su tawge ko haidi maina kanna dum chele ni ko ise aduga guys ai background ni nai re smooth che live da su dum smooth fan oram do male ngai si se video mo khak nam me ko hadi lock mo ta thamaga lock se yai ya den test tawre do dum yai lock se hai tabnina adum aina try di tawbune ado hujikana tammi hai tare adai matam jam phangda ba si dum pai lebagi ko adugi aina tam sum tamme then ai video mo khak hapcharam ge sida kaptho mage ma'am yengbio aduga like tawsan biramo comment tawsan biramo aduga ngasi han ma changbirok poi tardi subscribe tawo kawigino thank you so much